ili kumaanisha ni saa 3 na dakika 32 karibu ndani wa Vilingi wa Mauvoo ni umanyithie muno kila cha katika va ile mbetani itu ya ukamba na ndi yonde ndani wa Vilingi wa Mauvoo tunena nyekwisala ile itatu kenda imo itano namba ya utumani mekuve batende vi tuma utumani wa kuyurwa Mauvoo ramgedha ndi unengelelia kwa katika sinyiva miongo ina na itano ndeni wa mitandao itwa mekumu kanile Twitter @mutongwe tvke @ERASTUS kedhuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo ndeni wa mtandao wa Facebook na ndeni wa mtandao wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official tuambe kuona amwe atwala tumanengete uito muthenyani wa umundi ala tukumbanesye ne bamwe na amanyibwa alamaneke KCPE mwaka muvetu kwambia ulivoti skulu nesi ya sekondari umundi azi kukanywa yulua kulia utwase na sio skulu evinda yekwe na mawumu mami kalile ngaliko ya ala inge mbungeni nene kuandikia muvia wa kinando valua mayenda umanya undo koti withitwe uyumwa na enendi ala matumi yaki wucha silanga watala kuweta memu isioni waku wa etina wacho kuvindwa alangi Vilingi wa Mauvoo karibu ni umanyithie twi wa kwambelelia matuku ni thandatu mwai wa keli mwaka wa 2023 ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na keteresia mwende aliula Mauvoo akwanzia ya miaka na tuyambia livoti ni latu minengete witonikana be wa amanyibwa milioni 1.5 ili alama neke mutiani wa klasi cha nyanya KCPE mwaka muvitu wa 2024 na ili mayambesi ya ulika skulu ni sia sekondari kwe umundi utalo monene wa amanyibwa aani wa kuosi wa maskulu ni kifathokanyo ni wa sub-county ya Kibwezi county ya Makueni amwema asima amanyibwa mainena ni maweta ona kwithiwa makusite umu wa kiukwati ni malasimike kutwa amanyibwa mo maskuluni na kwekea wewano na alimu anene maskulu wa undu wa kuiva fees zikayoni sia kuyanesia moloto wa serikali wa kwenda kila mumanyibwa weka kilasi cha nyanya kweyunga na skulu sia sekondari kavinda nikau otondo Kennedy Mulinge ukulivoti nikana namba nene ya amanyibwa ni ya kusiwa kauntini ya Mombasa. Ni skulu no wa sekondari wa kusoma na kuinuka wa Mikoyoni ulawe sub-county ya Kibwezi ni county ya Makueni vakuva manyiwa jana yemwe katoa manyiwa manaili na miongona na alama nete tukuyonga na skulu uma ifikapo ndani uambe wa manyiwa milioni 1.5 ili alama niki mutini wa KCPE mwaka muvitu wa ngili ya miongoli na ili kuambisa kuyonga na maskulu ma sekondari vande ya Kenya vakuva manyiwa jana yemwe na miongo 5 katoa ambe wa manyiwa maana 3 na miongo 5 alama nete to skulu wangu koma wa St. Joseph's Loy sub-county ni Oia Kibwezi ona mama yandekitho mudhani uambe mistali ndasa ya maniwa yikuso wa maskulu nwenge ma sub-county iwe volo imwana wa kokoma wa kaluleni na ulawa mudhingi ni boys na maskulu wangenza wa sub-county ni iwe volo imwana wa Makueni boys ulawa 8 wa Makueni girls na Mwane girls namba 4 yikuso wa maskulu ni au na itina wa siku idho maviniwa muno kiukwati ni musei o mukunu nayo na mwana onge baada university na abunu ngini yetete kwa unne wanende wa muno ni yumba ni jokwete mwana ndu nonongi kwa mudhiri na kuna challenges ya mbesa kumbania mabuku exercise book textbook sina challenges pia school fees ina challenges asiyama itombolela tamalasimiki kweta manyiwa mo skulu nekana kuona nyana molo toa serikali kusalamu vena wa kisomo wa 100% transition ainge wa asiyama ilasimika kwikia tomba na utoa ute na alimu wa nene toa kunena nisiondwa kuva madhieka na fees nekana kuwekethia manyiwa mone maandikithiwa na kuende ya kwikala maskulu. Kwa hivyo tumekuja hapa na mwalimu amekuwa mwema kwetu, amekuwa kutupokolea na mikono miwili. Kwa hivyo tunashukuru sana. Nitwaelwa ukwitikelwa na mbezi la tuena nundu ataro cia CBC netubinite muno ataro cia secondary nayo netubinite muno mabuku kwa kila kindu chonde
Kwa hivyo tunaomba hata sisi watusaidie. Ukiwa huko tambao ni principal school ni uwa mikoyo ni Gabriel Kisiula vaito elesi ata wethwa wendu wethina kutonga siela maitete ya maniwa momo sima kwa safis wa kuyana amama sima ivete ya osani wa mavinda ili Canada intake la yende ya maniwa ama form 1 na alama junior secondary wala nyoni mwa kisomo wa CBC. Mwaka huu serikali itunengete kosa siana maneli na miongo nana na muthenani wa mundi form 1 ni mambe yo report na etana punenzio maendeleo na ulika kwa wingi japo kwina ashaini meulalamika nundu wa ukwati munini kana kwangelekanya mbese ile mailete kuipata lunch fee na undu wa kumbanisiana ni kwa kwithambua ni natilile muno na ingi nime ukomplaini ashaini meunena kana mena siana ile cia CBC ile cia class cha grade 5 na ingi no momena ile siana cia junior secondary school. Maskulu na muno masilikali maitela na kivolo kinene cha kukumbatilia maniwa ana kuwekethia ni makwata iwangu ila sielite cia kisomo. Onaitina wa serikali kuandika mbewa alimu 300 alimu angi maoneka kuendeka neka na kuwekethia maniwa ni makwata iwangu ila si kuendeka cia kisomo vata kuvinea alimu. Ikina yeyo maolanyo nyangi tamailasi na numbani cia kuikia mokune kili kana laboratories. Twina univu munene muno wa alimu ma TSC. Twithite tuandikite alimu 12 ma BOM na isu ni ngalama nene muno kwiba alimu asu na ilambe san tunenga wa school na ithi twi ma boarding. Twithite twitumia much of our resources kwika kwiba human resource na tikwika maendeleo muno ma school ijapo no tutatite kwika maendeleo. Nitutungia serikali mubea ni baupa set itu support yete nituandikewa alimu na thi kwina posting no twetelete tunengwa alimu omeanona na mbelengi ya keli twino nivu wa laboratories. Kauntini ya Mombasa, director wa kisomo kauntini Peter Magiri ayona nyamwikio wa kaunti kuvicha kilungu cha miongo na yulo yana cha maniwa lame kuyonga na skulu cia sekondari kuvikia wakatano wa chumwa kiki kumana na kilao tatamaniwa aingi kwithwa makwatito fadhili kuma mashirika maki mbene kivadhoka nyom ongi wera tavena vata wa maniwa ngilina katoa maniwa ngili 10 ile lama neki KCPE kauntini kuna wa maskulu menza wa kaunti ya Mombasa kumana na maskulu ma sekondari ma kaunti kwithwa matana kukumbatelia maniwa ngilina na meokam. Tulikuwa na wanafunzi kama 12,600 ambao walifanya mtihani wa KCPE. 40% yao hawangekuwa accommodated kwa mashule yetu ya Mombasa capacity. Kwa hivyo utapata wengi wamepata mashule ya nje ya Mombasa na sasa mashule ya ile ya marasi ama boarding schools. So mpaka sasa hata kama wengi wamekuja, wengine wamekuja kusema wabadilishiwe huko wanaenda ni mbali. Delivoti ya Motongo TV kuma kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Amanyiwa ele kuma wodi ni akiomo chethane mwingi ya uthuroni wa Suga kauntini ya Kitui na alama umete mesi ya ukwati monini yume na undu wa kutania itina wa ekali Makesioki vamona MC wa wodi Anthony Musioka kutelesya siana kwiyunga na skulu cia sekondari. Amanyiwa na vala umwe ona kwatite maximum 3.4 na ungi maana ile 3.1 mutianini wa KCPE ni maripoti skulu ni wa mwana wa mwingi na ula wa nzuli mwingi ya uthuroni wa Suga kwi umundi Lina Musangi ni wapusi ya na atumbanisya elivoti. Wanena na kameme kanza wa skulu we mwana wa mwingi nguikienza na ula ni mwane kivila wa soko wa mulata utunda ni wawetakana nyinya wakamwana kaa na kalakana somea skulu ni wa musingi wa mulata utunda tawithi itu emu wa ukwa ibinda yesa na wala tandu wa malikilie na kusanga mbesa ni kenda momanyua na ulona ina maximana 3.8 ainde na masomo make. Ituna kunekia munoge la tunonie kana kaanda nyelivundi kamina kosa maxi 344 na kaumete family mbinye kupio family tetebya nya kamwana ka ndatwawa na umete family nzelupio tekinu kabisa na wesa kwithia
sitio nake ni wasiokia kwatwa mathina ma kuvaluka etha no go wake baba kuvaluka na muche yusu una aketwa tigiti we woka wa kuma mulato tuna kuka mwingi silingi manele ya 50 ndasiona uno twakeke ya shopping na to so byenginya WhatsApp group andu alangi menza na momambe yo tutethesia na andu ma WhatsApp na moma tutethesia andu ma ngoyo lau tauni waweta kana MCA wa ward Anthony Musioka ni waivia mumanyi wa OVC na gela mheshimiwa ononie pena kana ka muthembozu ke katika kisio kyake MCA Anthony na ke pia no na likelelie na asia na ke nuko kaivia fees bandu ba myakena ko undu umwe netungia andu ma community na andu ma WhatsApp alama na sange yekana kano kabikia kutwika unika nitwakeke ya shopping na mheshimiwa nake ni waiva fees wa amweke shopping na mheshimiwa no seledi na yuni natonga muvea muno ndondo wa mheshimiwa kwa undu na twike hivi ta family na ta community ni kweli ano na tutethise muno ile twina gino tonyo no onokethia mwana no naciokei ile ta family yondo tunege tumweka ni waweta kana ndua na ciana senekita nesa mutiani wa KCPE ovala seimo matena ukwati kwaki okole andu mangoya ulau mavikie kulikila na kutethese ciana vala mbingi yusi ulasimika kusiokea klasi kia nyanya na maxima na 3 matuani na kethe ni wetiwe na nyake na ciana inya chi secondary still kana kauka na lazimikie kusiokea primary kena maxima na 3 nundu akwa undu katonyoterwa whether either tandu ta community kila tunakwatanie na kutethesia kana kamwe whether atoitonya kumeki kukosa kaukangi kwa Daniel Vundi na ula ni mumanyiwa ni waweta kana no kukikia vitima somoni otungia ndua muvea ndua kumukwata mbao masomoni family akwandine ge notonyi indi community ni nanza bode kumbekia shopping na ke mheshimiwa anzome ambebe abizi kuni ngutunga muvea ngulika form 1 ni kwaje ningweka neza ngokwata grade nziona ngothi university kavindani kaka memekane katambuka utwini wa Karura ward ni akiomo kiethani na vala uniskanini na ulane musei watungia MCA wa ward muvea itina wake kulikila na kutoa mwana klasi kia form 1 skulu ni wa secondary wa Nzoli itina wake kwithwa tena ukwati Eunice ni waweta kana mumeta wetu miaka nyanya mbitu ovala withito na kivalua kiumuke kusomithia ciana ciake 5 eweka wakundonyeria kuya ciana ici akwa kumaila natiwe nile wacio na muno ngutungia mheshimiwa wakwa muvea Anthony nundu wa kunenga support nundu wa mwana wakwa ni naminie kilasi kia nyanya na ndinezi mbe wakundonya kwikata na nina utanu nundu ningejoin form 1 ningekaviti miaka yukete ngatweka daktari Guripote Vilingi Wa Mauvoo kuma Karura wodini akiomo kiethani mwingi uthiloni wa sua nilina Musangi Tiwa mauvoo ma muthemba ata usunikana ukanyo muvyo ni waumwa kwa asi ala miolekelelia ciana cio na kuema itwa maskuluni ivinda yi kuendea na ukusi wa mauomo ma kemikalile ukanyo u ni kuma kolakwi ofisa munene wa maundu ma ciana ukamba wa masaku mwandu Emily Kemanzi ula waelesia kana ofisi wake ni uendee na ukwata sieko mbingi cia asi kusemba na kutia mesiyo na ciana ila ivani wolika maskuluni ikatiwa sithi nani Emily ingi ni wenda andu mango ya ulau isione ciandua ni kweyumilia na kutethesia ciana ila siumite mesini ya ukwati monini Dani Mwangala no kuelezea yake. Afisa munene wa ciana ukamba wa masaku Emily Kemanzi elesekana utalo munene wa sinu ende na ukudhuka na kutia ciana cio utalola wa elesekana no ende na kuongeleka kumana ngalama yulu ya mikalile daweta ibindani amandhigwa maende na ulika maskuru ni ma form 1 na grade 7 asima elite kwa sangalama yesu yulu ya mikalita wili nje wako ya mavicha ciana cio maskuluni ni tuende kupokea complaints cia asia imathika ni cia ciana na ya cia moma mayuto no twa ciana form 1 kana junior secondary no ndukwinanza kila ngwenda utavia asia ini kana
One mama ne sheria cia ciana ila ci sheria cia the Children's Act 2022 kana responsibility kana kwea ciana ni wia wa cia yele nya nethe na responsibility su ni yona ni ya ile osiwa kiucha emae kiwa ciana tuyasia kana asi yesu ni maemetwe ni kwika kuthukuma wia wo ula sheria yaitie mathukume na ciana itu isime ciina right ya education isu ni right yo ko nienda kuyasia kana mamame ciana no lazima ithi school ingenda kulia ciala amanigo momaneke mutiani wa KCP na kwitha matena utoni wa wito wa maskuru ni ma secondary kwiyumira na kumanda andu mango ya ulau na kwema kwitikila ndata ya ciana cio ya kisomo kusimika na bitie nesa ekaubithane nomba ya cia ekaikosi obao u hapana ko masaku ku andu athui ala ma approach yetu nesa mato na unengane usomethia ciana isu na maofisi twina moko ma andu ala manengana bursary in different areas ko kila ngwenda utavia cia imae kiobitha ciana nomba maumaluke mamande assistance na pia mathi masukuru ne kula kwa principals ni metha amese pia afadhili tofauti alaweta musia yutesi kuketha nuiwoje mewa ni kuiva school fees wa utwa kana secondary kana junior secondary di school bala kana kanetio oyo umaeleze thina waku and I'm sure nimeukunenga solution eko kilia muthia Emily nthini wa uneni wake na Vilingi Wa Mauvoo ni wamenda asikwiyumisya ivindani galama ya mikali yende na uvini ya kila umwe na kwikwatikana ivindani ukite maundu ni matona kwaliuka na galama ya mikalile ikathea asiai umesiai bai utuko ukutakesa onaketha suo ni yakanite in the next few months ni twise ni kokua na economy jitu yenye usioka balaja itene kwa utumeanisie akini tuika neglect ciana tuikatie ciana nondo next in the next few months kwa se uvana ciana ini cia kolile school ko itunga inge school kuketha kwina bina yuka vindani kala utalo munene wa maneo wende na kulika maskulu ni ma form 1 na mwamwe masi maende na kwemewa ni ndivi cia skulu Daniel Mwonkela Mutongwe TV kumava ofisini wa maundu ma ciana kauntini ya Masako. Tuitiana na maundu ma kisomo ni kana serikali ya Kenya Kwanza yuniosa mukondo imbia thini wonenania uwende wa ndivi cia koti ngaliko ya ala aingi mbungeni ya katini yandikia minister wa Kinandu yukuletie livoti yena withianu kukonia mivile ya koti ibindani ya serikali mbetu no kana kutandia awanda andu onthe ala mana uniki na serikali ya handshake usumbeni mubetu kwa kuvetangiwa ndivi cia koti thini wa biasala cia makambo ni mo ndongo ya ala aingi mbungeni ya kati Kimani Ichung'wa na ulani wemo yumbe wa Kikuyu ni wawetakana livoti hii ya ile unenganwe mbungeni ni minister wa Kinandu Professor Njuguna Ndung'u thini wa siumwa ili siugite Beni Mwaka na ili vote. Uteti huu wende wa misukumano ya ndivisi ya koti na wende kukwata mwaki kila muthenya yu ayumbe mangaliko ala ingi serikali ni mambi sionananya wa kukunikila uthukumu wa serikali mbitu ya handshake maunduni meokonya ndivisi ya koti mutongoi wa ala aingi muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa enda minister wa Kinandu Njuguna Ndung'u kwisila kwa movyo kolanywa koti kiare anengane livoti ya ndonthe ala methiwa mathukiwe ni serikali evinda thiu kuthukumana na serikali vatena ndivisi ya koti. I have today written to the Cabinet Secretary, Professor Njuguna Ndung'u, requesting for information on all tax reliefs, exemptions and waivers that were granted from January 2018 to date. I have asked the Cabinet Secretary to provide us with information relating to tax incentives also granted to firms or companies under contractual agreements entered into by the government of Kenya for the implementation of various capital projects
during the period referenced above. Ona uyovo hichungwa nwaweta unenanya umwe withwa wa kumantha uyo kuma kwa KRA yulwa mivile ya koti serikali ni handshake no kana kuikithia nao alamethwa maunikie na serikali kwisila makambuni mo na ukunua biashara na serikali mbitu mwatena kuiva koti livoti ya ilonenganwa nthini wa mithenya 14 yukite. Therefore, we have given the Cabinet Secretary a period of 14 days to furnish my office for further processing before the National Assembly, because as you are aware, the National Assembly is a house that carries the power of the purse and appropriates expenditure and also passes legislation relating to taxation, and even such waivers ought to have been reported to Parliament. Weekend the usie utetu wa kitaima unduni makoti valamusi wa President wambe Mutete Jomo Kenyatta une yumelie kuya kuna mawa vatena kitubi ni serikali na ona kutwika serikali no inaendea kuthingila nongi na kila mwenendi aive koti. Ateti mulengoni hole imeenda serikali inengenda ya musi wa President unenukie Uhuru Kenyatta. In my letter, I've also asked for information that will give us the list of all the individuals, companies, as I said, firms or institutions that were granted the tax reliefs, exemptions or waivers, in line again with the provisions of the Constitution, the circumstances or grounds upon which such relief, exemption or waiver was granted, and the amount of tax that such persons, companies or institutions were obligated to pay had the relief, waiver or exemption not been granted, so that Kenyans can know who were the beneficiaries of any tax reliefs, tax exemptions or tax waivers, and to what quantum, and how much would they have paid had those waivers, reliefs or exemptions not been granted. Oingi kukonya uteti ula uende wa kusubwa kwanza maimpya ya kuongebea nyuvani ya IEBC. Ndongo ya ala ingi mbunge nyagati yenda azimio yombote uteti na thiwose mwithani kwithwa mwia u ulona vitu kithiwe na weki wa saini President William Ruto mwambiwe vindani ya mbunge na usume wa handshake serikali ni mbitu. The law in question, the law Raila Odinga purports to be rejecting. He was the architect, he was the author, and almost the drafter. Him and President Uhuru Kenyatta. They are the ones who enacted that law. The only thing the current parliament has done is to amend a very small section of that law, which was declared unconstitutional by the courts. Kuma vamia koni ya mbunge Muside mwenene wa Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo. Nita wa Benjamin na mwaka. Na indi kitu ni kutuma metho watu siaisie unena ni yulu wa kuiva koti wesa kumya muthia ata nyamba kuthi uthi umoni o mukuvi tutsembe matukani na ngosiokethera na Mauvoo mbeange ndukathi basa. Arizona International College ni sukulu wisekanie ndi yonthe twina course cia artisan, certificate na diploma nthini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mivia yitu ya mitiani. Amanyiwa maitu onthe nitumanenga utwika wa utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyiwa maukwati munini. Twina nyumba cia ukoma kwa amanyiwa ma eitu na aume kwa thowa munini. Nyumba ii sina wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746
666-056 kana 0715-167-703. Kwa mauvombe ange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila mudhenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku. Kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbewa miongweli na 5 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbewa ngili 5. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingimbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wamwa iwambe ni uendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Musesi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na muleno wa kuatinda nesa. Ayuni na utocha kimuni kitu cha tunenani. Kwa mungu bata akamena tena. Kaje tinoni na ngene. Na idia yake ina jinsi obatu to a positive igala yake kiseo yaka naese. Nye ikagwenta. Niwana sema ndiko mbona je yoruwa ozatu ni muhiyo na yemwe na yemwe isekana ngo ya ndia nena yikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi ine kutuma wethu wa moto waku tukamake ndukelwe nansika ikalanthi tunenani. Kuma jana mpaka Desemba brother wana magando ambao dada ende bideti ya nini na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada wala ni ka isina wakota ndio kutoka siana siena tena ukeli ya mwana no ona nyumba wewe mtadio ndepika umwe yani kana etwe kama asei tutoka wikara kina kitu kesi sana siku na tuima na kana na sio sina mawoni ni sigo ngoja siku kusikuona tukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya ile kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. The demand for medical and healthcare professionals is on the rise. At the Imperial College of Medical and Health Sciences, Thika, we give the best to our students. If your career choice is in the medical and health sciences profession, we are your college of choice. Admissions for nursing and other medical courses for March 2023 intake is ongoing. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibu niende na kumanyithia enende isioni sia atala ala matumia kiwu masilangani wa atala ni maelesia vya wo kumanwa na kuthokoana kwa kiwu kila kisilangani o ni maweta vena mwisi munene utonya umekumbila
wa kukwatwa ni Mauvoo kumanwa na kiwu kila kiende na ovindwa langi na kutuika wa kisonzoni mayenda muvea wa kusuvia mawethi ululuko kulikilela na kumeta na ingi ni masya kana kiwuki ni kitonya ithiwa mwisio kwa indosio mayenda alama tonya ithiwa maithokwania kiwuki kwa matambia mai makimea boni motesia ni wawe na ili vote kiwu nundu mwavata vyu kwi enenthi na muno ta kutumia kiwu kitheuna kwi wima wa mwi wa enenthi na yuani maende na utelema muno ni kiwu kila kiende na uvindwa langi nthini wa kisio cha Tala na kwithwa kiende na uthokonyo kila ivinda na twina thina mwingi pyu waise kiwu kila kibaja ngilini na ikunyua ni ndo ziende makatine wabina ndututethie pala utona ututethia tutusaitie enenthi ani maelesekana ni vinda ya saa itina kwithwa mayona kiwu kiende na uthoko na silangani uyu na kitonya kuendea na kwithwa kimwisio ethwa matambia mametuke maivikia na oswa nimoke mamba ni manda silanga ino iva undu matono tupukuya kiwu ki muwataisya ni cha green ni cha bindu ya langi na nikini kiko kiba chusieva mailoka ba makabetanga kiko kicho ndema kabukwa silange no thiva aitha tiyo maito bunge abaki ukikirelelete ba kilome isi kwa muno ni vatonyeka ukethwa wi mwiso wa Mauvoo kwimiyo ohela kiwu kikita leo tumikanie nthini wa maundu kivathukanyo na yuta evindane kutana na mbua mbingi na kutana nthongo nyingi cia kiwu utalo munene wa enenthi wikwati wa utumia kiwu ki ndo nata Mauvoo maingi nundu kina wayu kina jao kina kokingi muno tutie tusobiwe sindu i ati ciondo tuondo andu mailie mena thina indo izila indo sito cia nyoba kana andu makinanga usuno wau na thina ola twina gwa munene ni kana kina maya soko niu nundu akigoki na kiwuki isiri bana nundu amboka na mboka siendete kuima ni kwa andu na isu yuwanda no wau Mauvoo na matu emeye niki nundu akigoki kiemea silange no toma ni wandu sikilange no tubukuwa ato abukuwa silange zitu ina thina ndo sito cia kwata mugo na tutukwate mugo na Mauvoo mangi metha maolekanga kiva kuwe na soko ya utandithia indo na ingi nthi matalea kweta indo siova kunywa kiwu maisi kwa nitonya ikavikia na ukwata Mauvoo kuma na kiwu iko kila siende na unywa ona indo sio kuvikia na utiwa ni thayo itinda unywa kiwu kithokwanu na kiwu chumete maima Tala onthe mokite kiwu kija silanga na ng'ombe zikira cia nyui kambia kwitwa thelo na ni kindu kina makosa muno na andu mayoka ku Tala pa maingi weneziwa pa be kaluze ke baetina kata kilika andu ma muingo wakatine mboka yo nyunga mai nundu wa kiwu kizilanga kuma Tala matungulu kaundini ya Masako nyene toboni motesia. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni kiasai ya wetikilano na kampuni walipa leta na ula ukuvikia kutethesia vanene atandithia anini kauntini isu kukwata na vanene ya athoi ainene ofisini wake kavindane kala me kiasai na kampuni u Governor Abdulswamad Sharif Nasri ni waumia mwamulo kwi atongoi mandua na maofisa ma serikali yake kwambisha kampeni ya kumanyithia enenthi muvango uonekana matetheke na kuokelia biashara sio. Angelina Mose na ilivoti kana kuikithia walanyo wa kukilia atandithia anini waila Governor County ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ni wenda maofisa ma county ovama na atongo imandwa kutoisia kampeni sio ni kifadhukanyo kuikithia kana enenthi onthe ni mavikiwa ni muvango chelelo kinene na kukilia utandithia monini. From next week, because I'm seeing sub-county administrators here, you will be notified. I want from next week each of the sub-counties will be doing not public participation but public awareness for the people out there. We're going to do this campaign using online platforms. We're going to be doing this campaign using billboard for visual purposes, and then also for them to be able, and I think the schedule that will be there is one morning you will be in Likoni, in the afternoon you will be in Mvita, Changamwe, Jomvu, Nyali, Kisauni, so that everyone is going to be able to have access to this information. Nasir no kuwatakana serikali yake kuikia saii ya wiwana na kampuni walipa later ni kuikithia kana atandithia ni makwata athoi kwisilanzia cia mitandao itina ukuyandikithia ni kana kukile utandithia wo. We're having a challenge. One of the biggest challenges that we have is one,
You've got young people, very, very young people who've got very good ideas, who've got good products out there. We've even got people who have products that they manufacture themselves and they have good brands. They've done whatever needs to be done and they want to get them out on the market. They don't know how to be able to expand beyond their own self-horizons. Now, this is something that now gives someone capacity to be able to expand up to 1.2 million people. CEO wa kampuni alipaleta Eric Moli nukueta kana chelelo choke nene nukuikithia kana ni mamanzi atandithia andu nyundeni wa county ya Mombasa ndengima ya Kenya vamwe na ndisianza kusila mitandao. One is digitization. Our goal through this initiative is to ensure that as many small businesses across the county can access a ready and available market online across the entire country and eventually across the entire continent. Nukuelesekana walanyo unufikia kunenga na ilovia kui atandithia kumatethesia vanene kukwata mali na kukilia biashara sio nikana kuiendesha kiukwati. We will enable all SMEs to have access to internet without any much further work on their own and enable them to expand their market and retail presence across the country. Number two is access to finance. One key thing we want to do is ensure that our small businesses, the youth in Mombasa, can also access readily available and affordable finance to enable them to boost their businesses and grow across the market as well. Gilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Minista Muveani wa Mauvoo na usese wa ndeni Profesa Kithure Kindiki ni waelesia uthukomi wake ndeni wa mithenya yana imwe ila withitwe ofisini. Kindiki ni wasia kana notonyete kuukita umamai moisio wa mabithukia vamwe na ung'ei wa indo isio ni kivathukanio va Kenya na kuikithisia enende usese. Horn of Africa. So we're seeing about you'll be going to the Kerio Valley region. And the government gazetted the... Rather than just transporting them, how are you? We are doing We have initiated the policy framework for the introduction of a unique personal identifier at birth for all newborns. Number 8, we have initiated the policy framework for introduction of the third generation smart digital ID. Number 9, we have been able to clear a backlog of 5 years, 2018 to 2022, on the determinations of applications for citizenship, permanent residency, work permits, and we have also cleared the 2023 applications. My desk is free and empty. We have managed to reduce the overall rate of crime in the country, including sustaining our effort to keep terrorists at bay, stirring up and disrupting the banditry network, which we want to sustain in the coming months, and also reducing the overall crime statistics in our country. We have completely depoliticized the security sector, and we are not available to discuss, engage, or support partisan politics. You've heard the president himself say that he doesn't want the support of security agencies to do politics, and he has enough supporters and leaders elected on his party who will help him transact his politics. Therefore, if any leader of whatever political formation is implicated in hurting our country for political reasons or commercial reasons or whatever reasons, I have made it clear in my consultations with them that we will be ruthless with them. The day they would try to break the law, the day they will try to breach peace, to incite public disorder,
that is the day the full weight of the Ministry of Interior will come on them. Na ili musesi atuisiokea ngewa ingi kukonia kulika kwa amanyiwa ma form 1 nikana vena vya wa maskulu ma sekondari kwithiwa na uvungulu wa mbesa sia kuendesha skulu kumanwa na amanyiwa kuoleka miaka yukite na muno mwaka wa 2025 itina wa kilasi cha nyanya cha muthia kulika form 1 mwaka ukite une kuyanana na amwe maalimu anene ma skulu kauta kauntini ya Makueni na ala manena ndini wa iseso ya kuandikithia amanyiwa ma form 1 kati wa skulu ila sia kusia utalo we iulo wa amanyiwa ni vamwe na Makueni Guards, Mwani Guards na Makueni Boys. Caleb Chalo Mutonga nukueleza. Solidarity forever. Solidarity. Power. Solidarity. Power. Colleagues, I think some of you are strong with the permission of the media. Je, shilingi 7,000 ni mshahara ya mwalimu kweli? Mwalimu atalipaje kodi la nyumba? Mwalimu atalipaje mfanyikazi? Mwalimu atafanyaje shopping ya nyumba? Mshahara ya shilingi 7,000 kwa mwalimu na akona watoto wanaenda shuleni, akona mahitaji. Kama chama cha walimu wa chekechea tumekuja hapa kukataa kabisa kata mapendekezo ya SRC kwa walimu wa chekechea. Retention of public officers. Aya naende musezi rukwete weke onondo wa muvitoga nosu wange wa ngewesune nosomea ni ukite kiseve ni tina wandateka nini bini samuvyani wa uimi mithika lenturi ni wavingwa mutandao wimwanya wa kutethesia aimi kukwata mauvoo mavata yulu wa uimi na undu wa kutetheka na mivango ya serikali tambolea kwesira nzia ya mutandao lenturi ni waweta kwa oyu yini ivuso yimwanya ya kwa ile uimi wa matuku kwa aimi isione siandua ni kavinda ka mivango mingi ya maudhuko mima serikali yende na kutungiwa kwa vamwe mutandao ni muvango utuikitwe ni the ya Sweden na ngwatanyo ya maundu ma leo iyonde fao ni umwe kati wa serikali ikwete vanene kutethesia kithitone cha kuangalangetha na maleu na kukitana na nza ya kila mwaka va Kenya. Habari tunataka iwekwe hapa. Unaweza kuingia useme mimi ni mtu wa kaunti ya kutoka Kisumu. Uweza ni mtu wa kaunti ya Kisumu, unaweza kuingia sub county inaitwa na sub county yako. Ukiingia kwa sub county yako inakupea pia inaweza kukuambia wewe ni wa ward gani. So ukiingia hapo inaweza kukuambia sasa wewe kama uko hapa basi ile mimea unaweza kukuza katika hiyo ward wako ni mimea aina gani, ili hii habari iweze kupatikana kutumia mtandao, kutumia simu, kutumia kompyuta. Hii ndio tunataka kufikisha kilimo, ili isiwe tuondoke kwa ile tradition ya kila mkulima pali popote kwa sababu ya kutojua maana ya sayansi ama mabadiliko yale yameletwa na sayansi. Wale tangu tulipozaliwa tulikuta akina mama na baba zetu wakilima mahindi. Kwa hivyo shamba hakuna mtu anafanya kitu kingine, ni mahindi peke yake ama ni kahawa. So ule utafiti tunataka umefanywa na indara zetu ya kisayansi, na ile information walio nayo na ile ingine tutakayo okota kule iweze kuwekwa kwa data moja, ili hiyo data inaweza kupatikana na mkulima anaweza kuitumia kwa lile njambo lote anataka kulifanya, ili julikane kama ni mambo ya weather forecasting unaweza kuipata hapo. Ninakwambia kutakuwa na mvua kidogo, na kwa hivyo the best crop to grow ambayo inataka mvua kidogo ni fulani. Kwa hivyo unaweza kupanda namna hiyo. So we want to leverage on technology na mambo kama haya through the support ile tumepata hapa, kuhakikisha ile information mkulima apati tunamaweza kumpea
kutumia dijitali ili tuweze kuona vile tunaweza kusaidia kushalisha chakula kingi katika taifa letu, tuweze kupambana na janga la njaa. Ni vyema pia niseme ya kwamba tunafanya kazi pamoja tukishirikiana na makaunti, magavana wa kaunti zetu na serikali zetu za kaunti, sababu unajua mambo ya kilimo yamekatuliwa. Naende musese na amba kosa uthiomo omunini ningociokethia na ailali vote ni no some yolo wa maskulu ma secondary bena via wa kukosa mbesa cia kumaendesha kwa undu katito thivasa niciokethia tina wandatika nini Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni cia wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi cia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya Mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo Betha maitu mengunu kila ndwani Ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio cia Kiswani nginya muciini munene wa Kenya ilovi kitambacie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Kalibu ingeni ende na kumanyithia na ende tuisioke ilangi wane kwa thitane kana vena via wa maskulu ma secondary kwithiwa na uvungulu wa mbesa cia kuendesya skulu kumanwa na amanyiwa kuoleka miaka yukite na muno mwaka wa 2025 itina wa kilasi cha nyanya cha muthia kulika form 1 mwaka ukite une kuyanana na amwe maalimu anene ma skulu kauta kauntini ya Makueni na ala manena thini wa iseso ya kuandikithia amanyiwa ma form 1 kati wa skulu ila cia kusi ya utalo we iyulu wa amanyiwa ni vamwe na Makueni Girls, Mwani Girls na Makueni Boys. Caleb Chalo Mutunga yu nokutwelesya no kavindani ka wandikithia amanyiwa ma kilasi cha mbe maskulu ni wanziisye skulu kauta va Makueni kiyova kavyo kule kumina iseso ye mwathana wa mbe na wandikithia munene wa namba ya amanyiwa su skulu nene ta Muka Boys, Muka Girls, Makueni Girls, Mwani Girls, Makueni Boys ikiandikithia utalo we iyulu wa amanyiwa kumelela chumaki umundi mpaka mwisho wa chumaki palace reporting will be taking place kana ni kwithende na kubikabusiana yana na miongo 5 ni cia report ba skulu ni witu kuonania kana reporting ya mwaka huu ni nzeo ona kauke na mathina maingi. Today is the day we are receiving form 1s. Right now we have received about 250, that is by 1 p.m. we expect to receive about 400. Ndio na uyo vondi ni wonananya na alimu wanene kana maprinciple kauta maskulu ni asu nimaeleseka na mwaka ukite wa 2025 skulu mbinge ni tonotiwa na utalo munini wa ciana kana wa amaniwa ontolo tona kueta ovenge siku thine wa kwati wa ilovia ila siende ya sukulu ikilikona kana ciana cia mwiso cia kilasi cha 8 ciethela mwaka twathi na umano na kisomo cha CBC kueta secondary yande kana junior secondary ila ikwenda iwa thine wa sukulu cia musingi. In 2025 there will be no form 1 class. Generally, this is the second last 844 form 1 class to be admitted. There are implications of not having one class in 2025. One, the school will only be having 3 classes, yet the establishment will still remain for 4 classes. This means that in terms of financing some of the activities in the school, it will be difficult. In the year 2025, we shall not have form 1s.
and this one will be a crisis mostly in running the schools. Would like to request the ministry if it is possible to transfer the grade 9 to the secondary schools. Mwalimu munene wa Muka Boys akieleza kana oyune maende na kuosa namba yolo ya manewa tanzie mwe ya kulinda yana nyaka yokete. And as a result of that, we've increased the number of form ones this year from 335 to 432 for this year. Then next year, as we admit the last 844 class, we also increase the intake to 560 so that we take care of the class that will not be there in 2025. Makueni Girls, Mbone Girls na Mwane Girls nimu wa skulu cia A to V Makueni ile inekete na sandhini wa matokeo ma mutiani wa KCSE nayo Makueni Boys na Muka Boys ni imwe wakati wa skulu cia imwana ila cieka nesa ndini wa kaunti ya Makueni. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Nende ni muvya muno Caleb Chalo Mutunga kondo wange wezu na vauni watu ovika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 retha ndatika o vakuvi 50 tetha twakwatiania aba thini wa Mauvoo nito ERASTUS kithuku wa NZOMO muvya wi mwanya kwa ala twatethanicia kwaidia Vilingi Wa Mauvoo voteresia mwende ula waliula Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu wetiwa nesa na wikoma nesa na twithia na uni mwendoni wa saa 1:30 cia wiyo nthini wa Vilingi ungi wa Mauvoo twekiwa yi kwa oyu tiwa nesa.